a ke gapa ke gorosha lapa la ka le hlakahlakane bophelo ba ka bo hlakahlakane ya no dilo jalo o ka re di dutše gabotse gomme ge dilo di dutše gabotse dilo di dutše gabotse dilo di dutše gabotse a ke die ka tsela ye 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 dilo tša makgowa man dilo tša makgowa dilo tša makgowa dilo tša makgowa okay all right 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 re a leboga mma go rena re ka boela ditabeng motswadi nke o no tla le tšona gabotse o tle le tšona ke kolo bolela ka 20 years gore o ne 20 years o sa kopane le tate o tswile ka kamoreng ka baka la gore ge o re o thabiša tate kapa tate le swantse le thabišane wena o te kry-a o sa thabiše tate o thabiša tokološi banna a ditle mma gorena ai thokološe e ntshwentse e sa ntshwenya le gona jale ka sontaga bosiwa ke a robala bosiu kaofela be ke rwa le yona bana ba ka sanke ba robala ba robetse hodima disofa bosiu kaofela ba shebile nna ba sange ba ya sekolong ka labobedi ka mantaga ba ile labobedi ba re mama re katile wena ke ditlogolo tsa ke tshwenya le ke dinoa a ke re ke a tswa ke akanke ka bo 7 ke bethwa ke ditswalo so ke botse mogala wa ka ke re nkhape ka montle a gandi keng ke ra o na le se ke o setsa ka montle a nkhape ha ke tswa there ha ke re mo stupong sa kitchen noa ke ande noa tse ka mokgwa o di mmakatsang di a lekana kaofela dinoa tse ke di bonang di kana so e nngwe le e nngwe ke tlo e bona ke thola ya ho lekana le yona e nngwe le e nngwe ke thola ya ho lekana le yona ke makala gore ga e dinoa tse di lekana gane ye nngwe sa be e kgolo e nngwe be e nyana di a lekana fela dinoa tse and hangata ha di kena gateng di tla ka gate ha ke tswa mo kitchen gate ya ka ke so straight di tla sona tsatsi le leng ke a fiela ha ke fiela ke re ke olla maplara ka tshwara noa ka lahla go na le dipanana mole ka bitsa moshimane mo ka ra ntlosetse dipanana tse wa di tlosa o di lahlatla ka re ke topa na le mohlare wa di-guava ke topa di-guava tseo leng mo fatshe go di lahla kwa kenye krivai noa ke di sa lekana dinoa tse a ka kapa mohlare o le ka re ntlosetse mohlare ba o tlose nna ke tsebe dinoa tsela gore go etsagalang a tlo ba le lekgotlo le nyane man le dinnyane be di kena mo monyako wa kitchen go na le ntho e kene mo monyako ya go kwala monyako ke bona gore ka re ntho ya e kwala hantle ke kenye vaslapa moso gore e tshware ho ting ka kwala ka vaslapa e la le ntho e ya go kenya mo monyako le tšhikela ka kwa dining room le tseba jwang go na le monyako ya thella e palama jwang e tle e fitlha ka godima otrop ke maka ha ke tlo robala he tsatsi leo go bereka lona ka mo ntlong le busy mo hodima otrop ka tlosa ntho tse di leng mo hodima otrop kaofela ka di beya fatshe ga go sana ha teng gape le a boa gape la kena la thoma la tshwenya bashimane ba ka mo di-roomong ke na le di-room so thomile di tshwenya mzwakhe a le kitimisa a se ka kgona go le bola le ye ka ga Jabu le yena le mo palle re ai mama go na le lekundwane le le kamo mara kundwane le ndawe ke ra wa rekang re taxi le tshele mo ba reke re taxi a eje re taxi kundwaneng reka Alpirim
la tla la jekela ka mo dining room. Itse ha le kena ka mo dining room ngwana wa ka ba nketsetsa voice note, nna ke e tsebe voice note. A nketsetsa yona a re, "Mama kunento ingenela." Ngathi okay jama. Ngathatha isinkwa, ngathatha i-alpirium ngafaka lapha ngabeka la phansi kwesofa nala emnyango we-dining room. Sakhamba sayokulala savala iminyango ehangi sakhamba. Hhayi ekuseni nasifika salithola lifile vele. Solo lona lakuhambako azange alisathwenye. Mara dinoha tse ding di a bolauwa, tse ding ha kgone ho di bolaya. E nngwe ha ke e bona ke re ke o botsa mohatsaka hore ho na le noha moo, bedisa metsi ka ketlele, o tla tsamaya hanyane. O tsamaya hanyane ke ka re ke a mo force-a, ha ke mo force ntho ke a e bona, ke a e tshaba. Ne ke batla nthuse hore re bolaye ntho e. Ke re bedisa metsi ka speed moo ka ketlele. Tla tsamaya hanyane, o tsamaya hanyane, e tsamaye noele e tsamaye. Yo tshirela ka kwa mora ha ntomba. Ngwana wa ka o na le ntomba ne, o thwasitse. Nako e ngwanaka a tswang ho thwaseng, o la re moo nna a re, intomba le angeke isebenze nasi. Enza so moo ho nna. Azange ke botsa motho ka ntho, e ile ya nja ke le one. E ile ya nja ntho, ya nkutlwisa bohloko. Nako e sa tswa fihla, a tswa ho thwaseng ba kgona ho sebetsa. Ba sebetsa re kgae wa pala, o na le ntomba ko jareteng. Ho tloha moo hore ba e kwetswe ke bona hore a se yena, kore ha ke kgone ho thola hore ho etsahalang, ha ke tsebe. Jwanong ke tlo kopa thuso hore ntomba e bulwe. Ene le thuso ya hore ha kena bophelo, nna bophelo maoto ke a loka. Ha ke tsoha fru lona le tshwanetse ke le bereke before ke theoha hodima bed. Ka kgona ho theoha ka tsamaya ka kena kamare. Ke boele kamoreng ke dule fatshe. Ha ke tlo ema hape ke re ke a tsamaya moo ke ya kitchen-eng. Moo ha ke kgone ho tsamaya, ha ke kgone, ho bohloko. Ho fasehile, ha ke tsebe hore ho na le eng moo, ha ke tsebe. Ha ke o robala letsoho ke le. Ke tlama ka tuku moo. Ke ha o fihle boroko ke robale ke le ise hodimo ke le phahamise so. Ke kwa moo ekare ho betere, ho be bohloko moo ke fatshe moo. Ho be bohloko moo ke fatshe moo. Hape ke a bereka before ke tlo robala. Ke a sebetsa shame. Ke a sebetsa shame. Ke tsebe hore ke reng. Ntho tse ngata ntate ka potlake. Bana ba ka ha bana bophelo bo right. Ntho e nngwe le e nngwe ya kwa le kwa. Ho ile hwa fihla le moo e leng hore bana ba bang kwatela ha ke re ke bua le bona, wa nkwatela ha ke re ke bua le o mphosa kwa le kwa. Mafellong ba le monahano hore mama wa loya. Le batho ba tla ba re nna ke a loya. Ntso leo le bohloko leo, le bohloko. Le bohloko. Ke ile ka bo utlwa bohloko. Mara ha se be le moo nka bo tshollelang teng bohloko bo be ke beile ka moo hona. Be ke batla thuso, be ke tsamaya ke batla thuso. Ke ya ho Motse FM. Uzosikokotela ebusuku nje uyokuthakwa la ubuya khona, ngithi uyokuthakwa. Manje uzosinyenyisa. Ngathula ka dula ngwana o thotse accident library ka re tsa ke re re kgale a ntheola matsoho a re ha ke tsamaya go bona hore o etsang. Ka tsamaya ha bohloko, a kgone ho tsamaya mara ka zama ka fihla tleliniking ka mo thola ngwanaka ka tleliniking ba le busy le yena ba le busy. Ba ya mosebetsing, o sebetsa Fish and Chips ya Siyabuso. Koloi ela e senyehile le baesekele, ha o tsamaya ka baesekele o dula moo di-stand-eng moo. Tse tsang ka moo R_D_P. Ha o feta moo di-R_D_P tse tsang. Yena ba mo founela ntate wa ha ka mosebetsing. Ba mo founela o tla ka koloi ya mosebetsi le batho ba mosebetsing.
fihla hatsho nex ngwana ha mpuise vele o nkwatetse hore nna ke kokotile fesetereng ka batla sekhiya ka thola ke imelwa ke imetswe maobane hwa tla bo abuti ba hae family tsa hae tsa tlala mola be ba dutse ka ntle ka dula ka tlong sa nke o bona sa nke ba dumedisa gore ke la thola hore nke se kgone ho bua le bona batho bana Eish, ka thola ho le boima hore ke mola ho bona ka thola ho le boima tsa keng ntate ka kapa ke kopa thuso ya hore dikolo se intlogele e tloge mo nna e ntlogele o tsa e nka pere ntho e nka pere ha ke tsebe hore ke be jwang ke reng ha ke tsebe yo ha ke tsebe wa tseba le bana ba ka gore ba ka tlhakane le bona ha ke tsebe ish Okay. Mma go rena re a di kwa ditaba tša lena le lla ka tokološi ye e lego gore e tloga e tephile maatla kudu ka lapeng bophelong ba gago o boletše ka taba ya gore o na le mengwaga 820 o sa kopane le sa tsene ka tening ya merogo le mokgala ba gago o tšwele ka kamoreng o boletše gore ka mo kamoreng ka mo nako e ka moka ga yona ge o thabišana le mogala ba gago o ba o thabišana le tokološi potšišo ke gore ka nako e o thabišanang le mogala ba gago ka yona go o bula mahlo o bona yena goba o bona ntho nngwe ye e leng gore mohlho mongwe o ka re tlhalosetša gore e ka ba eng ba sa re balelena be ke thikolosi ntho re be ke e bona mmagorena a ke tsebe re potšišwa ka le a e kwana a ke re ge o robetše le molekane wa gago o tseba o robetše le molekane wa gago wena le molekane wa gago pele o tlo o tswa ka mo kamoreng le be le kgona go te thabiša ka diteining tša merogo goba le be le sa te thabiše mehle le mehle e be e no ba tokološi ye e leng gore e tsena gare ga lena o ba e ba le nako nako e nngwe aowa e se be yena nako e nngwe ke fitlhele ko tswabe ke tsoe vele ke dule so o robetse yena hana nako o robetse motho o robetse noma nka tsoa ka dula so ke tlolla ke le wana thole fela a re tua se ka bua nex a thole a re tua ge e tla e be e tla ka sebopego sa eng motho phoofolo e tla e le lekgowa a se lekgowa ke leponisa a se leponisa ke lesole and ore then ha nka phamisa hlooho ke re tlo thola sekhiya se tsa so se bapala mola monyako ke a msheba yena o robetse ke mara e bapadisang sekhiya and then go tsweng ka kamoreng le e boletše goba wena o no te tswetše wa no te tsamaela yena a sa tsebe gore wa tswa ka fase ga mabaka a tokološi e go tla išago aowa ke mo jwetsitse ka re nna nka se tlhole ke robala ka moo tikolosi e yang sokodisa tlhe ngwana a yo sokodisa a re yena ha e bone and then go tsweng ka kamoreng o ya ka kua go yela ye nngwe ga go ne tšatši le e leng gore o ile a go latelela and then wa kgona go bona gore ge o ne le yena le le ka kamoreng ye nngwe go a robalega goba go sa pala go swana le go le ka kua aowa ha tle ka mo kamoreng e ke reng ka harayo ha robala go ne le mo mma gore na ke kweleng o bolela gore o be o sa phela gabotse and then wa kwa yena a bolela ka founu a founetse mokgekolo mmatswalago a mmotša gore wena o a hwa o a kwana le babogadi ba gago be re utlwana nna be ke sa tsebe gore ho etsana mara be ke ukwana le bona wa e gong jale o sa kwane le bona ra ukwana ra ukwana ha ona phapang Aowa, le mara kopane. mmatswala ka ga gona o tlhokafetse ho na le bo squeezer sa mara gong jale a se kgale o boletse gore boa buta monno be ba tlile ba dutse ka ntle kua mohlareng and then wena o te tswaletse ka ntlong ga senke wa ya go bona ge batho o kwana le bona o tlo ya go bona wa ba dumeša wa ba diela tee gong jale o bolela gore le ya kwana mara o paletse ke go ya go bona jwale ka baeng ge ba tlile ka gae ntho e mpadisitseng kore ke kwatisitswe ke ntatoa o nkwatetse ha mpoledisa mara bona ba go bolediša bona ba mpoledisa jwale wa o sa ya go bona mmagorena
la ka thola ke tlalwa ke pelo a sang ke kgone go ya fela. Okay. Mm. O boletse gore sese o thwasitse, right? Mm. Sese o na le ntomba ko gae. Mm. O tlogetse ntomba ko gae gong jwale o dula mo DRDP. Mm. Ke tate wa ileng a bolela gore ntomba ya sese e ka se tsogile e berekile. Yeah, a jetsa nna. Okay. Mm. Go ne le mo ke kweleng o bolela gona gore sesi jwale ka ngwana gago Mm. le ba bangwe ba bana ba gago Mm. ba ile ba feletša ba go phara ka taba boloi. Iša le kopelana le ka mo go sese ka kgaetšedi Thobela ba. o thwasitše o na le ntomba kua gae o gorogile o be o bereka ge o sa tšo goroga go a fihla le mo e leng gore ga o sa bereka o tswaletše ntomba o tšwele ka gae o dula RDP and then o dulang RDP go ne le mo e leng gore le kwišitše mmago lena bohloko kudu ka baka la re lebe le mophara ka taba ya boloi. Nke o tsene o re tlhalosetše gore na gabotse go ka be go diagalang ka kua gae ke ka baka la eng wena o ile wa feleletša o bona mmago jwale ka motho e leng gore a ka be a se a loka mo maphelong a lena jwale ka bana ba gage. Thobela. Okay. Ke tlo thoma ka gore it's my turn now. Yeah. Ke thome mo. Yeah. Nna ka gagešo a gona lethabo, a re tsebe lethabo gore lethabo ke eng. Nna thomile o sokola re sa le bana ba banyane. Re tsamaya re dula mo re dulang gona. Ene go tsamayeng re dula mo re dulang gona. Nna ke bile victim ya go katiwa. Ke sa le ngwana, ke thomile ke sa le ngwana. I think I was 5 years, 6 years, if I'm not mistaken. Cause mama na bereka difemeng, re dula ga koko ga bo mmangwane. Ke hlokomela moratho wa ka o ntšhetšeng morago. Ne ba rate, koko na rate o re ntšha a re beye ka tlase gwa mohlare. Ne go na le sefata se sengwe kwa ga koko. A re ntšhe le ngwane wa gae, then re dule mo. Ga re dutse mo a re beele umbrella. Malome na a itla mola mohlareng re leng gona. A fihle mola a tepepe ka nna ke le ngwana. Gore ke tle ke lemoge gore nna nhlekefetsa. Ke rile šetše ke hlalefile ke thomo dira tša thobalano ke bona gore go diragala so ga o robala le motho. Then go a boa ntwela gore malome gala ntira ntwe. Ene na phela swere mphaka o kape. Malome a mpotša re a o ka bolela mo ke tlo go hlaba ka thipa ye ke hlabele ngwana wa heno ke le bolae. Ene ne ke gomola vele. Ene ntwe na e dira vele continuously. Ke sa bolele. Bo mmangwane ba tsena sekolo le sesi ya ka tsena sekolo. Mama a bereka re sala le koko. Wa fihla mo e le gore mama wa re tloša ga koko re dula go gongwe gape. Le mo re dulang gona a go na le ngwana mošemane nna ne ke tlo hlakana le seemo seo gape. I think ke hlakane le sona makgetlo 5 or 6. Ke ngwana ka nako eo. Le mo motete gona mo sa le ra dula gona mama a re duliša gona ga bo tšhomi ya gage. Mo no go direga gore re bana ro bapala. Ga re boa re bogile maybe e le bošego ke re ke bo 6 or 5. Re kry ba re kieletše ka ntle le sesi ya ka. Re tlo robala ka gara di-pipe. A robetše ka gara di-pipe jwalo. Bašemane ba tlo tla mo. Ba tepepe ka rena. And then the last time ke hlekefetšwe ke godile ke lo mogolo ke hlalefile. Ke this other guy. And then se nkwišang bohloko ke gore mošemane o rile ga a dira ntwe a e dirang mo go nna.
because of nearly December ke le mmerekong, ke tswa mmerekong ne ke bereka Pitori, ke dula le papa ngwana ka firstborn yaka. So nna ntša mfounela re tsamaya le moshimano, ene moshimano nna ne ke sa mo tsebe, ke mo tsebile ka chomi yaka. Nna ne ke dula fleteng, ne ke na le flat ke dula ka fleteng, then chomi yaka ba hirile habo moshimano. Papa ga rena na le ntlo mo sabapong e nngwe gaufi le mo ne re bereka Monument Park. Ka re ke ile ko etela chomi yaka a introduce go moshimano a re ke yena monga ntlo ya eng. So nna ka tla before, cause ke tšhaisitse before bona, ka tla gae yena a tla le moshimano e le late. Then ga a fihla a kry-agala gore papa ngwana gage o mo emetse kwa gagabo, a re mo go nna chomi kgopela gore o tsamaye le this guy. Then ne go na le ba bangwe ba ithu ne re bereka le bona, ne ke ba tseba, a re ba dula Thabana ba o fološa merwalo ya bona, and then ke tlo le founela nna le tle le nlate. Okay, ka tsamaya le bona ra ya ra thoma ra fološa ba le ba ithu, ga re fološa ba le ba babedi ka šala le ola. Ra tsamaya ra ya Matšhiding, a re ro lata girlfriend ya ga re fihla Matšhiding a thoma mfounela ge papa ngwanaka, gano mo kae a ntša mfounela bjale gantši ke rae ke etla bona. Nako ya tsamaya moshimane a mpotšiša a re gane motho wa go founelang lebitso la gago ke mang, ke mang papa ngwana ga ke mmotse gore ke mang. A re ke yena o, a re motho o mo sena nhlakiša sekolong, na nhlakiša ke mo hloile gampe, a re mmotse gore o etla ke a go tliša. Ke mmotse gore ke etla, re tsamaye ga re boa mo ko re tsene Sekgweng. So nna ne ke sa itsebe Thabana vele, re tsene Sekgweng ke a mmotšiša ke re jwale re ya kae mo, a re re tablapa mo. A re fihla Sekgweng koloi ga e sa tsamaya, a fihla time koloi, ga a fetša tima koloi a fologe a traele ka kwa seating yaka. Ga a fihla ka mola a ntshware moshimanola a mfenye bele ka matla a tepepe ka nna, a re ntwe ke go direla gore ke pay revenge ya gore motho wa gago na nhlakiša sekolong. A fetša mo a re mo founele o mmotšiša gore mo kae, ke a go tliša mo go yena. Ke mo founele re tsamaye, a re fihla mo a leng gona a fihla mfološe, gano tsamaya ka koloi papa ngwanaka. O rile a fologa moshimano a jikela ka mola a thomolwa le yena, ga a lwa le yena gano tshwere lebotlelo la Savana papa ngwana. O rile ga le phagamiša ke mo ka morago ga gage, ke mo lempethileng ka tle ka ba le scratch se. Ba lwe le moshimanola kgone go tšhaba, ga a tšhaba mo ke tsene ka koloing re tsamaye, o nkiša tleliniking ke a bleeda jwale. Ga re mo tseleng ke mmotse ke re gape moshimano o nkatile 1 2 3 1 2 3. A re fihla tleliniking, ba nroke, ga ba nroka a founele mama a tle tleliniking. Ke sa botša mama gore go diragetšeng, ga ba fetša nroka mo re tsamaye re ya gae. Ga re fihla gae, a fihle gae a robale le nna le yena, a raile gore moshimane le go tsentšheditše bolwetši le nna tshwantse gore bolwetši bo ntshware. Ke mo lehloyo la ka le thomileng gona go ntate wa ngwanaka, ka thoma mo hloya fele. Ka tsamaya ka ya ga doctor, sentse ga ya go na le medical, ka ya go doctor, re na le family doctor, ka fihla ka botša doctor gore go diragetšeng. So a zanke ke mo tshwariše moshimanola due to gore ne le ngwaga ka wa mathomo ke kry-ile mmereko mošapo, cause sa le go thoma go ko bereka ne ke bereka di-kitchen-eng, then ola ne le breakthrough yaka. Ka tšhaba gore ke tlo tsamaya di-court-o, ke tlo tsamaya eng, and ke ngwana a ke tsebe selo ka dilo tša go tsamaya di-court-o, a zanke mo swariše. Doctor a nthuša a re cause go sa le early a ke bone selo, after a week o ye doctor-eng gape. Ka mmotša gore nna ke dula toropong, a re ha o fihla toropong o ye doctor-eng, ka re okay ga gona bothata. A ke fihla toropong after a week ka ya go doctor ge. So taba ya ka le go hlekefetšwa e tsamaile go fihlela moo, ene
ntho e nkušang bohloko this guy o feta mo ke dulang gona gone jwale Altate ke a mmona. So a ke kgone e nkuša bohloko ntho eo ene ke a mo tšhaba cause is a well known person. Ke batho ba le gore ba tshwara dithunya a ka tla ntira something ke dula ke ne nnoši le ngwanoke. And then e be ya ka gae. Okay. Ka gae ke thomile kwa baba a roga mama ne ke na le 13 years a ke sena maaka 13 years a roga mamaka ene na mmetha na betha mamaka. So ntweo le yona e mpaketse lehloyo. Baba ke mo hloile vele a ke mo rate ene wa tseba le yena gore ke mo hloile. Ka tsela ye a phedišitšeng mamaka ka gona ene a continua a mo phediša ka gona. Ne ke tsamaya psychologist cause bo mem ne ba nrata sekolong ne ke le ngwana hlalefileng. Gwa ba le mem o mongwe a mpotšiša cause bana be ne ba ra ba ya breaking nna ke a dula a ke ye breaking. Taba ya gore ne re sa carry ene ke tsena gole sekolo. Tšatši le lengwe ka botša mem gore gae go re phela jwang eng. A nyakela psychology a nhlakantšha le di-psychology ne ke tsamaya tšona. So le ntho ya ndisturba sekolong ka gore ke tsamaile vele ke pheta di-grade ka yona ntho ne ke go bala ene moya ne šetše o thomile le ona o ntshwere ke hlopha ke moya. So gwa ya a ntša hlakiša mamaka gona ka mokgwa ke na le sesi a ka na re ga na le boyfriend a tlile le yona gae a ba tsoša a re ba ska robala mo ga gagwe a ka se robale le mosadi ka mo and then gwa ba le mosadi o mongwe le monna ka mo. Sesi a thoma a se tlhole a sa rata go dula gae cause ne ba mmitša ka mpia se sa ka o godile ba mmitša ka ene mama ne a betha rena ne re bethiwa shem ne re bethwa le sesi aka a re betha mama a sa bapale le rena ene nna ne ke tšhaba go bethiwa. So se se na re a nyako tsamaya a tsamaye le nna ka gore nna ne ke le ngwana a tswe le nna ge ka re boa mo re tlo bethwa ge twe ya ba gore ke bophelo ba ka gae vele ra tseba gore ka gae ke ka mo ntweng gwa lewa sesi a feletša tsamaya a dula di-room-ong le nna ka ra ke emile mo banraka ka tsamaya ka dula le sesi. Awa ke rile a šetše ke tlo kry-a ngwana gwa ba le ragadi wa mmangwane a tla tlo re bolelela a tlo re kopela tshwarelo then we went back home nna ka boela gae cause ne šetše ke le heavily pregnant ka boela gae ge ne ke re ga ke hlapa sometimes ba tsene ka mo kamereng ke hlapa gona. Awa go ye a ntša a hloriša mama gona ka mokgwa. I remember one time a mmetha a moraka mo gae mama phutha dilo tša gagwe di tsentšha ka mo gara Krivai a re wa tsamaya ka tšwa nna ka tšhabetša ka ya police station. A ke fihla police station ka fihla ka botša maphodisa seemo sa ka mo gae and then I came with police then maphodisa ya ba bona ile gore ba lamola ntwa ye. So nna ka ba botša ka ra ile gore baba o raka mama a tsamaye le yena ka gore mola mo re dulang gona stene sela se nyakile ke mama. Then baba re thomile mo tseba ga ba tlo fa ka mokhukhu mola cause mama mokhukhu ola ne re dula gona o tsere ga Gigi mo baba a berekang gona. So gore ba thomile neng dula a ke tse mara re bone šetše baba a tla re dula le yena. And then ya fihla ile gore ya ntlaba mo a šetše gore o raka mama ka mo lapeng ene a tseba gore mama
o gotse jwang o phetse jwang o mo roga le ka botšhiwana di a le tšhiwana ka gona sena batswadi ka gona ene o mo roga nna ne ke di bona dilo tseo ka gore ne ke le ngwana phelang gae ne ke sa rata ne ke se ngwana a tsamayang ke phela ka mo gae so dilo tse dintšhi ke di bone ke traumatize ka lenyalo la mama le traumatizitše le kgono ke sena motho so nna a ke gotlelele monna ile gore wa ntlaiša ke gotlelele tlaišo ka lebaka la gore ke bone mamaka a tlaišega ka gara lenyalo la gage o sa tlaišega le gone jwale ntho e mpolaile e bolaile ina part yaka I'm a broken person ke na le lerato ke hlompha motho mara ke gobetse ene mamaka o na le death certificate a diretše ke baba cause ke gopola a re o re tšeela di-ID a re fihla home affairs ba issue death certificate ba re mama hlokofetše ga ba dira investigation ba investigator gwa kry-agala gore death certificate e dirile ke ba ene ba o kry-ile ditšhelete cause o na le di-police ke motho na a rata di-police so le yona ntweo mo go nna sa le ya dula ka tsela ye nngwe a bona tšentši wa di bolela ba le mara yeo e bolelang mama o na le death certificate ee papa le seswere koko ke nyaka go kwešiša nto nngwe ge re bolela ka death certificate re bolela ka pampiri ya go bontšha gore wena o sa phela ande motho e leng gore o swanetše go certifya gore wena ga o sa phela ke medical doctor gore ke nnete motho o robetše and then ba home affairs ba tla kgona go direla eng a death certificate so polelo ya gore papa o kry-ile tšhelete ya gore wena o tlhokofetše ene ka mo wena o phela taba e le dirileng ka yona a bona ba re ba mo tshwara maponesana ka re ba mo tloele o jele tšhelete ya gae and then wena gone jwale pasa ya gago e reng bommeme ba sekolong mo bana ba ka ba kena gona ba le ba ntlhakantshetsa tšhelete ba ntsha koloi ba nkuka ba ya le nna grobi ka etsisa ID and then death certificate le kae yo e teng ko Witbank go ngwanaka o se sa alright mara ba la ba re ba mo tshwara nna ka gana ka nna ka se tsamaye court ya nthwena gore be ke sena maatla fela be ke sena maatla ka re ke botsa mmatswalaka tsa ke mmotsa ke molaetsa sona certificate sa ba lebelela ko sa nkang feta and nako ba bereka mhlanga le mama ba bereka mbusong be ba bereka ba bitso o sa nyako tšwela pele ngakane e fa ngaka mo a tšwele pele be ke nyaka go no kwešiša phati gore wena o feleleditše o ne le pasa na ke reka bommeme ba la ba nthusa ka kry yena o la ya le nna mohlankana ga re fitlha mohlanga ga o setse batho ba itire gore re kene monyako ga ba ba le a ja fa tshantse ya gona mo a ketima lebelo le ba e dirile ka death certificate ya gago ke kry-ile and then ba re bo o le mmušareng wa kae wa Witbank ba re ke bolailwe ke lefu la pelo certificate se se ngotswe ke mo certificate sa gago se re o bolailwe ke lefu ke pelo mm. taba tše tša gore wena o bolaile ke lehu la pelo ba di kwile go mang go ngotswe mo la certificate ba ngotse gore ke hlokafetse ke ga bona taba ya certificate eo mapolesa la tlala mola ba re ba mo tshwara ka ra wa mo peleng rangwana sa phela sese rangwana tle le bona
le wena wa se tseba mama wa tseba ntate wa gae le mme wa gae be ba sa phela ya a tla le maponesa ra jole ra o tshwarisa manna ka re ba tsaya keng maponesa mo tlogeleng o jile tšhelete ya gae ka no ba bosane so fela sange ba mo tshwara ba mo tlogela e fang se se ya boleleng re kon ditaba go apea Okay, e re ke tswele pele ka taba ya mama. Ee, wa rereša nna ke tshwasitše gabedi ke na le ndumba gae and then ne ke dula a ke tlabe ke yo pheta ne ke bereka Pretoria and then ke dula Mamelodi. So ke rile a ke fetše go pheta le ntše ke ya Mamelodi and then ke tla gae ke tlo bera ke ya Mamelodi. One day mama ka mo ndume ya ka ne ke khia ke tsamaya a re mo go nna ke tlogele go khia motse wa ga ke se ka khia mo motseng wa gage why ke khia ka mola ke tlwaetse bophelo ba dirupu ka re ka mo ke khia because of go na le dilo tšaka a ke khie motsa ke khia ka mo ndumbeng ya ka ene go na le dilo tšaka ka a re ke se ka khia motsa gage ka be ke tlogela go khia ke gopola tšatši le lengwe ke lora ke bona baba a tsena ka mola a tshwere diphuthelwana di bea ka mola ndumbeng ya ka le yena mama na fela a tsena ka mola ndumbeng ya ka so ke sa tsebe gore ba tsena ka mola go nneng ya bona ba nyakang ya bona mara ke kwešiša gong jwale ka gore dinoga tše di le mo gae dinoga tše la go tseba gore ke tšaka le yona tokološi ye ke yaka mara se mmakatšang ke phela ke phetse seolong for nako e telele ke phela nokeng ke iša batho nokeng I never saw a snake ka mahlo a ka se ntse ke belega sa nka bona noga nna ka mahlo a ka bjalo ntho e mmakatšang ke na le noga mara ke dula mo di-RDP why noga ye ya ka e šetše gae ke nyako tseba gore noga ye ya ka wa e šetše gae ene ke itšere kae ke sa tsebe mohlomong ke yaka mara a ke e tsebe ene ke noga ya go reng ka gore ke a sokola le yona tokološi ye go thwa ke yaka ke a nyako tseba gore ke yaka ke itšere kae ene e nthuša ka eng tokološi ye ka gore ke tsebe se ke se kgolwang ke gore motho a na le tokološi dula le yena le noga ye o dula le yona gore go na le tše ke di šeile gae a ke tsebe and ntho e nkwešišang bohloko go hlophega bana ba ka ba tshwenyega ke na le bana ba i4 so bana ba ka ba hlophega tokološi ye e robala le bana ba ka e tshwenya ba ka bana moratho wa ka o na le bana o thutšeng ke koloi ba fela ba etla gae le o dulang gae le mama tokološi ya e ba tshwenye ene ngwana ka o mogolo o tšhabile o dula ga bo papa gage o tšhabile bona tsona dilo tše di diragalang ka mo gae ene nna ya gore mama wa loya a ke gopolo ke lentšha lentswe leo nnete ne ke re ga ke tsamaya ba re botsa mama ga go botse nnete ke re nnete yang ba re rena re ka se bolele tsa mo botšiša mama gago o mmotša go botse nnete a ke gopole ke ntšha lentswe la gore wena mama wa loya ka gore boloya ke botsebe ebile nka se tsogile ke boditše motho ke re motho wa loya boloi ke sa botseba sanke ka bo bona ka mahlo boloi okay Ee. o gotše tate a tla iša mama a moroga a mmetha a be a fetša a mmolaya a claima di-policy a hwetša ditšhelete
ka tlhakoring le lengwe ke kwele o bolela gore mama o go tša le Black Sam, tate ba a hlakiša mama, mama a hlakiša lena. Gone jwale mo bophelong ba gago wena o ka duma gore moremi a go thuše ka eng? nna ntho e nka e thabela go ntate moremi ga nka tseba gore go fihlile jwang gore ntlo ela yaka e se tlhole e sa bereka ka gore ke phethile ene ka go rošwa gabotse ka patela gabotse mangaka a ntlišitšeng gae ka nthuša gore ntlo yaka e bulege ene le lebitso la ka le hlatswege godimo gwa ditatofatšo tše ba tsebe gore noga yeo ke yaka ore a se yaka le nna ke tsebe nka se thabela seo ka gore le maloba sese ya ka ga a nyalwa go timetše tšhelete magading ya sese e ka 5,000 lentswe le re tšhelete yeo e tšere ke nna ene mama o mpone ga ke e tšea ke e bala e le 5,000 ke e tšea mola ga ba fana tšhelete ne ke se gona le gore ne ba e beile kae a ka ba bona Mama o re o go bone ee tšhelete e tšere ke nna boiše ka mo go mama kama mma gore nna tšhelete e timetšeng ka magadi a sesea sese mo o mmone ga e tšea a wa mmona and then ntho e diang gore le nagane gore ke ena e tšereng ke eng tšhelete a re tsebe gore tsereke ga o na tsebang gore tsereke mo ane nna ka se kgone go fetola ka se tsebe gore ke reng ke mang wa reng ke ena o no nagana ka gore ke setse le yena a ba tsamaya o no mo naganela wa ile nagana gore noga tše di leng ka kua ga gago le tokološi e leng ka kua ga gago ke tša gage ntate wa ka mogae o re ke tsaka le ngwane go okay sho yena wena se se wa tse gore ba re o loya le mmago ee ke a tseba okay le yena ba re wa loya le wena ba re wa loya ee alright ge moroka a ka go thuša gore ntomba ela ya gago e bulwe e bereke o kgona go berekela jwang ka lapeng le e leng gore o le hloile le batho ba ba dulang ka kua go lona ka mahlatse le ka modimo ke kry-ile ditene mo ke dulang gona mo Valkral ene go kry-eng ga ka ditene modimo a mfa maatla ka kgona go foromanyana ditena ke yagile ndumba empa a ka e rulela ke yagile ke iplasterile ke rekile mamati mafestere eng nnete zanke ke sa ba le maatla gore ke e rulele ke ga mang moo mola lentswe sa lela ga le fitlha ko kwa fitlha go nna a re ke motsošetše le ga gabo ko kwa go ane barwa ba hlokofetše bo malome ba hlokofetše bo malome ba mama seng baka and then magolo o le gore o tshwere nna ko kwa mamaka wena jwale ka setlogolo gore setlogolwana khuku ee ebile sa kgarebe o tsoša lapa la mokgalabe a re ke mmagele le ga gabo but o awe gore ge ba re o le yage ga ba re gore wena o le tsoše ebe ga gago a re ke laka o re ke tsose le ga gabo okay ee mma gore na pele re ya ka mo go moremi ka mo le na le se le ratang go se fetiša ya ke a leboa tate ka kapa ausi ke a mo utlwa ka mokgwa a buang ka teng so ke a elellwa hore ausi zanga phele mnati ausi azanga phele mnati go fitleng wa hae se ya buswa ausi is from Lesotho o tlile 1984 ne
84 nkgono a qeta ho robala wa ha Ditshego e leng mme wa ka a tlile hae, so a tla le bana ba hae ba babedi. Enwa moradi na le mnyane le ausi wa hae o a nyetsweng a le Witbank. Okay, ne ke le mnyane le nna by then ha ausi a fitla, maybe ne ke less than 10 years if I'm not mistaken. So o fitlhile hae a dula le mme wa ka ha mangwana hae a dula le rona re le bana le rangwane a dula hae. Ne ke le mnyane ke sa hlokomele hore ho etsahalang, but ke hopola mane le mane bakeng la bonyane ba ka. Ke utlwa bohloko kajeno ntho e buang ke ngwanaka, and a ke qale ho e utlwa ya hore abuti wa ka o na mbeta. Ke qadile ho e utlwa taba eno ka last year September. Ha ba ne ba njwetsa ba na le moratho wa hae e leng ausi wa hae hore abuti wa ka o ne a ba beta. And okay, ba ya bua, okay fine, mara abuti ha sa leo, sa hlokofetse le batswadi se ba hlokofetse, lapeng la heso setse nna ke le mong ba hlokofetse kaofela. So okay, ausi okay o la ngala hae ka ditaba tse ile tsa etsahala ho yena le batswadi ba ka. Ausi o tsamaile a ndinda a dula metsi ena kaofela a soka a nyalwa mo hankabile mo a leng teng hona tjena. A tsamaya le bana ba hae hore a zama ho ba batlela bophelo hore ba kgone ho ja ba phele, a leka ka matla le hore a ba ahele lelapa e ileng a fitla a le aha mo a dulang teng hona tjena. Okay fine. So ausi wa ka zanga bophelo bo monate a zanga a be le bona. Ke le ausi wa hae, ke le haufi le yena, ke motho hangata a mo tjhakelang, and ha ke mo tjhakela ausi ke kgona ho mbona hore ha happy. Ausi o ya hlokomezeka, o hlokomezeka lenyalong, o hlokomezeka ka diqoso a fuwang tsona hore hey o ya loya, hey o jwang. Okay, yena ke motho a short tempered, ke motho e ke mo understandang because ke a mo tseba from ka 1984 ke bile engage le ausi wa ka ka kgona ho mbona. So ntho e nkgathatsang haholo ka bophelo ba man ha ausi ha o monate. Ha o monate ha re tla ho ntate a dulang di yena. Ke haufi haholo, mohlomong ke seterata sa ausi se latelang ke saka. Hangata ha ke tlile ha ausi, ntho e ne ke expectile hore Sware a complain ka ngwaneso hore ngwana wa habo lona ha ntshware ha monate mona le mona le mona. And Sware ha soka a bua ntho eno. A ke hopole Sware a dula lena fatshe a nqoqela hore ai mina yazi utatweni lo akangiphathi kuhle. Hangata ke na le hore ke ha ausi ke mthole yena ausi mohlomong a tswile a ile dishopong ke thole Sware. Ha ke hopole nna le ka tsatsi la mohlolo Sware a complaina ka ausi hore ngwaneno o tjena. Bese ntho e mfa morwalo, mara ha ke na le ausi o kgona ho bua hore Sware sa hao o ntshwara tje, o tshwara bana ba ka hampe, o ntshwara hampe, o etsa tje. So e ile ya nkgathatsa le ho feta ka Mantaha. Ka Mantaha ke ile ka thola call from moradi wa hae Witbank. Mradi a re sesi ngicela ukuthi mamncane, ngicela ukuthi ukhambe ekhaya pha ukhoyokuza ukuthi kwenzakalani, because ubhuti ungifonele wangitshela ukuthi laphana ejardini akukho mnandi, and nabomakhelwane enhleke vele ngoba lento le yenzeke ngamasa ngabo 1:30. Ngathi kanti sesikwenzakalani, athi ngicela ukuthi wena ukhambe uyokuzwa mara ungathi uthunyelwe ngimi, uye nethi njengomntwana ekheni ukhoyokuza ukuthi kwenzakalani. Okay fine, ke ile manna ha ausi. Ha ke fitla ha ausi
thola vele mahlo a o ruile mahlo je ka motho a nang la bosiu kaofela bana ha ba ya sekolong. Okay, ke kene ke dule le yena ka kamoreng kgante ausi o etsahalang a re ausi thokolosi eng robala entle ke ntse ke ithotse taba ene ditaba tsa ka ne ke di patile ke sa batle ho le jwetsa ha se motho lo share ditaba tsa hae ausi ke motho a kapesang wa kwaela mara tsatsi leno o na kgathetse ka tsela ya hore a ba bua hore a tsa ke kgathetse ko rojalwa ke nthwena ke rwakile maobane ntwe e ne e le ka ha ke lebetheng mo ne ke bona itla ke bona ka ntle ke bona ka ntle ntwe ke rwakile kore ha ke rwaka ke re ha o rwaka okay sware o na lokae ha o rwaka ntwe o rona le teng o na mametse ke re ha o rwaka na tje o thotswitse tu o re o thotswitse tu o re qetelong ke itse ha ke qeta ho rwaka ntwe bana ba tsoa le ba ka ntle ka dirumong ba tsoa o re ha ke qeta ho rwaka ntwe ke ile kalla ka hweletsa kalla ha ke lla ke a phama le yena a butsa kgatwe tsalang ha butse a o subutsa bana ba hore kgati mme wa lona ha se alla tje se o etsala eng o re a kgone ho dula le nna a bue le nna so ntho e ke boneng ke bone lenyatso hore o ya snyaza because re banyane hana le bothata le ausi wa ka tlamehile a re jwetse and ausi wa ka na bophelo o ya kula ausi wa ka ning o ihlaba luto ka lenala ka lemaulo o ihlaba ausi wa ka o ihlaba luto ning ka re shatjwe ke stroke letso le bohloko o dula a kula all right Yeah. ka kua lapeng la mmagorena ke nagana relo tše di tshwenyang moroka o di kwele gabotse le ka tsena moroka la nabanaba ka tšone Alright, ke kgopela go no re boledi le mama mong wa ditaba malefo re thushe ka moo ka mike o yego mo go mama nna ke le kwele ditaba tše botlhoko basadi ba goga boima di kweša botlhoko thata magore nna ke kwele ditaba tša gago di kweša botlhoko nna ena ke tekemišeditše go go thuša jwale ke no ba ke ne le dipotšišo tše dingwe tše e leng gore ke no lemoga gore ke wena o ka nkarabang mo go tšona alright potšišo ya ka ya mathomo koko ke eng o sa morata monna wa gago Ka mo rata ke dula le yena ka ntlong ka mo rata alright ka gore mathata a ka lapeng la gago ge re ka re ya go thuša re se ke ra tsena ka ga gage ra bereka ditaelo o tlo dira nna le yena re signa commissioner and then a nkentšhitša semantšha a ntsha dikgomo ene standi sela ke saka a ke ya ha tšitši ke o batla mokhukhu be ke tseba gore ko isa kae mokhukhu ke mothotse nako eo ke lo batla mokhukhu government a mpha mokhukhu la re se ka tlhola potšišo ya ka e re koko ge o lla ka thokolosi o re e ka ga gago a na ge nkare ke nyaka go go thuša ene bothata bo ka kua lapeng re swanetše go ya go bereka ka mo motseng ka mo go neng bothata ka mo go neng thokolosi ka mo wena o llang metlhe le metlhe a na o tlo re dumelela yena re tsena na goba ga a ka re ga ke nyake le tla go bereka ka mo gaka o tlo dira eng wena ka mola ke ka haka ke standi saka o ke ga gago alright a go wa ka re thibelang go bereka ka mo hayo ke saka stand sela ke se batlwe ke nna alright o rata monna gago wa go betha mampeta o rata monna gago a go wišetša lehu o rata monna gago a ile a go bolaya o phela o rata monna gago le ga a hlakiša bana ba gago a re lene dinoga akere alright o rata monna gago le ga a sa go thušile go bajwa
ke tla ra Alright. ke innetse Alright. Tše dimpe re di kwele ene wa di dumela gore wena o mo rata le tšona. Tše botse tša ileng a go direla tšona ke eng? Ma? ga ona net ga iyo ntho e leng ke setswana. Alright. Ke tlo go thuša mara koko ga go tlo ba bonolo. Wa le tseba lerato koko? Lerato wa le tseba? Gone bjale ngaka ga a ka tla go wena a re ke ne bothata le monna ka kua gae mphe maele o tlo mo fa maele a mokhutama. Ge re re motho a kgotlelele bogadi a re bolele ka motho e leng gore santse a ye go tlaišiwa diriwe dilo tše wena o diriwang tšone. Ge e le gore ke nnete dilo tše o di bolelang ke nnete a re re gore mosadi ga a le ka gare ga lenyalo o swanetše go kgotlelela dilo tše wena o di kgotleletšeng. Go na le diphoso le mathata go kgotlelelega mara go ne dilo tše dingwe ka gare ga lenyalo a di kgotlelelege. Ene ntwa e tlo go bolayang koko o tlo go bolaya ke ntwa gore wena o protecta motho e leng gore yena o go kuša bohloko. Ntwa e tlo go bolayang ba tlo go ngala family ya gago ka moka o tlo šala le yena motho wa go kušang bohloko. Go njwa le o tlile mo wa bajo o thekgile ke ba e leng gore a o ba nyake o rata motho e leng gore go kuša bohloko. Wa tseba e no ba re nakwa ka keng yana go rata motho wa sa go rateng wa go kušang bohloko wa go batšang maikutlo a gago wa e leng gore o gare o thonkga ntho ye e hlotšeng ke yena ke bothata koko. Kore santse re no bolela nnete a re emelele banna ene a re tšee lehlakore re tšea taba ka mokgwa ileng ra bolelela taba ka mokgwa ileng. Go ya ka polelo ya koko ge e le gore ke nnete tša di bolelang tate o ne phoso tše ntšhi. Tate o ne phoso tše ntšhi kudu ene koko nna ka gane o rata mara santse o rata gape bophelo bo bo phelang koko a se bona a se bona. Nako nngwe o ka rata motho mara ge motho a le gare koko a go kuša bohloko motho wa mo rata mara motho o gare go kuša bohloko motho o gare go kuša bohloko. A na gabotse wena o le koko o nyaka gore go bontšha gore o kwele bohloko o nyaka gore go be go direga le eng? Go ntse le wa bajwa ko re o ba boang o tšontšha lemeno no go go fa ditaelo ke re no taelo tše santse o te thobe tše dingwe ba swanetše gore mmele wa gago ba go bereke tšona ka mo morago maybe re go fe dirabrabo o thuša ke mang? Ka re motho o santse a go thuše ke mogala wa gago ene lentswe la gore o eme ka gore ka kua ke ga gago a ka no re le yena ke ga gage a ka no re ntlo la yagile ke yena a ka no re nto ngwe le ngwe ka mola ke ya gage ene a re no ka mo le seke la tsena gobane o a tseba gore mosadi ya gage ga go ne ntwe a tlo e dirang ntwe mosadi ya gage a e dirang ko go mo protecta le ge e le gore yena o dira diphoso. A re hloye motho ebile a re gatelele motho re gana diphoso tše motho a di dirang. O ka se re o ne le mosadi o mo rata wa ya go dira death certificate ya gore o hlokofetše and then wa kry-a tšhelete tša di-insurance wa boa wa dija o nnoši wa se mosepediši goba wa se mmotse gore gape nna ke tšo ria bobe bo bokaka. A o ne lerato koko o ne lerato mara lerato la gago ke ya go botša le tlo go iša mo e leng gore a go nyakege. Modimo a bontšhe motho gabedi dilo tše dingwe mangelo ya geno e ba le ka go go phafoša a se gore ba tlo bua gape a ba bolele le motho gantši badimo ba go ona ba go botša ba re tlhokomela mo wena wa tšea o ka re nto ba e bolelang a se yona ba tlo go leesa tšatši le leng. Ke potšiše gore go ntšwa le go ka robala wena ka mola lapeng la gago gore go diragala eng poloko ya gago yo sepela jwang. Se ka rata motho mo e leng gore like o le kuša bohloko ka lapa mo e leng gore gone jwa le wena o tlo feleletse o sa tlo sa tseba gore go dira gona ge re bolela ka lerato ke lerato le le jwang la gore balekane ba babedi ba tšee 20 years ba sa kgwathane. Gone jwa le gore ke a mo rata mara gore ge ke ne le monno ke bona thokolosi pušo ye wena o mo hlokelang yona monna gago ke e jwang koko
Kuku nna ona thuso e ke mo hlokelang yona ka bona ha ke mo jwetsa ka thekolosi eo o re ke yaka ane nna ke a bona ba re thušo ke ya mang? Kuku a ke re go le ka kamoreng ya gago o ne le mogala wa gago o re o bona e le thokolosi so potšišo ke gore na ke nyako go thuša nto e fele ke santse ke thuše mang thusa nna jwang ka gore Ore seriti e seo se tswe bona ka go moo nna. E tswe e ntlogele a bona koko lapane Mm. ka lapeng go kgona go ba le mathata ka lapeng ka lapeng go kgona go ba le mathata a sepelang le batho ba ka lapeng ka gare ga lenyalo go kgona gore wena o le mme o le so batho ba go capture and then ba go apeshe tsona tšeo tša go swana le dithokolosi ge o ne le monno mo o bone monno ka sebopego se sengwe and then motho a santseng a thušege a se wena ke o ba mmerekileng Mm. ke tšhaba ntola ya gore go sa sa letlele re letlile pitšeng tše kgolo a la thušega lebaka e leng lebaka e le gore koko re nyaka go go thuša mara diphetho tša gago di-decision tša gago di re dira gore re palelwe ke go thuša nna ke re tlhala mara ke no ba ke no go bontšha gore go ne dilo tše dingwe di ka re dira rena re le ba mo pitšeng tše kgolo le ba ga mmeremi re palelwe ke go go thuša ka lebaka la diphetho tše wena o di tšeang jale o tlile ke nna o ke ne ditaelo ka moka ke nyaka go go thuša ra re yena a se atla mo tla dumela re tsena ka kamoreng ya lena re phetha ditaelo tše dingwe tša go raka dilo tšeo gona re go thuša wena o dula kae gone jwale o dula kae koko ke dula le ena o dula le morwedi yago le yena mogala ba gago so go tloga mo wa go yena o molaetse gore o tla mo ampuise ke a mo jwetsana ke mo jwetse labobedi ha ke fitlha unrock ampuise fela so le dula le ba babedi a le boledišane o molomo o ne pitša tša gage ke a phena wa ja la tseba re ke eng a ke nyake re dire ntwe ba e bitsang gore a e kgonagale la nkwešiša ngaka mo re dira ntwe re e bitsang gore ke a e kgonagale re tshwantse re thuše ntho e re e bonang gore e tlo kgonagala koko a ka se dule le monna ka lapeng e le ba babedi ba sa kwane ebile ba sa boledišane godimo ga dilo tše ka moka tše di diragetseng ke kgopela go tsena gana ntate more ee gone ntwe nngwe nna e le gore ya ntshwenya jwalo ka ngaka ke thuša batho mama o dula le baba ga mo ntšhetša magadi ga mo hlabiša so gone ntwe nngwe e le gore baba a ka hlokofala mo o bolokelwa kae mama wa mmoloka na mama wa mo ilela na of mama a ka hlokofala baba wa mmoloka na a ke go fe ditaba ngaka ngaka dilo tše dingwe re no di dira re ntše re phela re ne tše ka mokana ga tšona a tseba nna ke hloka eng gabotse ke hloka gore gabotse re tle re bueng le ba botate man ao man a re bueng le ba botate re tle re kong gore ba botate bona ba re seemo sa o mama se ga se sona seemo se ene wa bona seemo se sa mama se ge rena re ka re mama wena boela o dule le monnola go sa bolaiwa nna re tlo reng ba mo pitšeng tše kgolo ka gore if e tlo ba molato le rena o tlo re aparela pe seemo se sa mama e no ba seemo sa gore maubane ge e fere fa mama maele e no ba re se se le tšee koko le o robala le ka ba bona e thome go lokišile no nna ke nna nka e bolelang ga re tloga mo ke tsamaye le ena ka gore a ke tsebe gore ba mo dirang ka fitlha ku ke a tšhaba le nna ke a tšhaba go seemo se se nyaka ma-social worker ka gare ke seemo se serious a se e leng gore rena re ka no tšeela a ka sebe gabedi nka se kry-e mongwe ntle le ena bo aowa so nna maelang ka lefang tate le mme ba ka se dule le ba babedi ba sa boledišane mola e le gore gone dilo tše dimpe ka gare tše di diragetseng so a ke re a hlale fela ke re lena motšeeng le eng go tšwa le dula le ena then re tla involva ma-social worker ka gare ga tabae and then ra nyaka ba bopapa
and then mamashu o gona wa gabo taba e ratla ra e tšwetša pele ra kwa re ya kae a ke tsebe malome ka kapore ke a e senyana ke a go kwa Moroka ebile ke dumelana le wena ke tšhoša ke taba ya gore Maloba koko o ile ga a fitlha gae tate a fetoga ya jwale putso ko re na le kgono o bulela ke mang a ka motswalela a se mmulele ke tsamaya le ena ba botate ba gona mo ga phahla mo bo abuti ba rile mo ya ba gona bo a butage okay and then mathata ka bona lapeng la ngwana bo ba tseba ke sure ba tseba seemo se sa bolena se ba wa tseba le go ise ka moka mara a ka ba gona ba ile gore Moroka ke nagana gore ba ge re tswa ka mo ba no re fa di-phone number tša batho ba botate re ba founele and then re leke go kopana le bona and then re kwe gore na gabotse bona ba tseba eng a ba tsebe eng and then ka lapa la abuta bona le ka thušega jwang go ya ka bona le bona ba re thuše ka maele a ke re a thušana le bona go lokiša lapa la gabo bona ba re thuše gore go ya ka bona lapa la abuta bona gore la ngwana bo bona bona ba bona le hloka thušo ya mohuta mang and then ge e ka ba di-social worker di a swanela ko gore di tsene di-social worker di a kry-agala and then tateman wa tseba ebile tše dintšhi ke a di bona ka gore ba tla re batho ba go ratana le kgale ba a fapana ba dira mara ya go bolaya motho a phela o bo mo dirile death certificate ke bothata no a gona bothata a re ba lokolle re kgone go bona ba le ba go tswa kgole re tlo ya go e fetša ka mola and then re tlo boa le family ya bopapa ke re mama re a leboga le re emele ka mola then re tlo e tšwetša pele
Uncle Mozondi Mankakanyane re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 dot number 3 FM re a leboga ka go rialo motheletši re ne le lapa la ga Mphelane ka fa ge le ka gopola go bile le kgaetšedi ya rena beke ya go feta phološo Mphelane go tšwa ka kua setlhakwane e fela bolela gore ga bommage ke ka kua Mmakgatle mo e leng gore mmage o hlokofetše gomme go hlokofaleng ga mmage go ile go a tšea bophelo bja bona bja ba boima kudu mo e leng gore tate mogolo wa ge sebelega mmage o ile a leka makganyana a mabedi a mararo go mo phaya thetho ka kgang a tlalea go koko ya ba o kare e okobetše tabela e fela tate mogolo ya ba gore lehloyo le godile ge lehloyo le godile ka kapa mo e leng gore tate wa tšwa ke tate mogolo wa tšwa o ya madileng ga a boa o hlapaola ngwana o mmitša ka mollo o mmitša ka maina a dipraki bo sibi bo kae jwale ngwana o ile a feleletša e tšwa a no tephanaganyana mola le mola feleletša ebile e le motho e leng gore o hwetša stene jwale o rekile leswika la mmage leswika le wele ngwana o sola gore ntho e ntlabang ge ke botša koko gore leswika la mma le wele ka kua koko o bonagala a sa makale jwale le gonne bagešo re buile le koko ke bona le botate mogolo ba gona ke ba babedi fa ntle le go senya sebaka moroka nke o batamiše ba tetsebiše gore ke bona bomang ke moka a rena peresene ditabeng kudu-kudu re tlo kwa lehlakore la koko gore na tše kgaetšedi ya rena a di boletšego maloba koko di mmea kae o te phetolela ka goreng prof ke a leboga malome ka kapa magagešo le kae nna re gona a ke thome mo go tate mogolo tate ke mang LN Mphelane ka Mmakgale. LL Mphelane ka LN Nick Letao Mphelane ka Mmakgale. thobela Yes sir. ka mo Abraham Mabona Mphelane. ka mo la go kuku LC Mphelane. LC Mphelane Eh. alright malome ka kapa o tlo lo fa melao ya kgašo koko nako rena ke nyane ene re naperetseneng ditabeng ya re a leboga bagešo re lebogang ka tsela ye re kgopela re difounu di beng silent fao re kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka baprofeta le dikereke mo moyeng dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona se sengwe gape re kgopela nnete fela godimo ga tafola gore re kgone go bona rena re thušana jwang ka eng ka tsela ya mohutamang se sengwe gape sealemoya ga se nyake mahlapa bagešo re lekeng go apeša polelo jwale ka ge sealemoya se se theeletša ke batho ba bagolo a le ba banyane phološo ke sa fetša go bola re difounu di be silent mo one step gomme sealemoya se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane re kgopela re hlomphaneng ka mo bagešo ge e ka ba mohlho mongwe meboya ya rena e godimo goba e dutše ka tsela ye nngwe e tla bua ge re le ka kua ka mo re a hlomphana ka bona re theeleditše ke batho ba bantši ba ba re tsebang le ba ba sa re tsebeng jale re kgopela re dinnete godimo ga ditafola dilo tše di leng ka moka ga tšona bagešo ke di-camera di-captura ntong le nngwe ye re e bolelang ka mo gore go sasa go se ka go a ba le motho e leng gore o bolela gore mang o boletše eng ye e leng gore ga a e bolela go tšwela pele jwale le jwalo ga gone molato re lebogile koko ke tlo bapala setsopolwana ka fa ge ke fetša go bapala setsopolwana ke nagana gore ditaba tša phološo o di kwele gabotse ebile ke kgatlha ko re letlile le le ba bagolo ga se la nyatša pitšo gomme re tlo kgopela gore re lekeng go aga ntwe e yagegang ka baka la re ngwano ke setlogolo sa lena le koko a lena le botate mogolo age le bo malome age jwale re le batho re a hlokana mo bophelong setsopolwana ke seo se a latela maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši koko phološo ke setlogolo sa lena ke ngwana morwedi o lla ka taba gore tate mogolo o ile a nyaka go mo phaya thetho ka kgang o le boditše ge ma-social worker eta ka kua gae lena le kwagala le emelela tate mogolo ke motho wa gore ga a nwele madila ga a boa o tlhasela ngwana ka mahlapa o mmitša ka maina a e leng gore ga a fele leswika la mmago ngwana le wele ge ngwana a le botša
e ba nto o ka reng ga e letlabe ga e le makatše tše dingwe tša tšona ge a etswa jwale ka ngwana a tinyakela tša maphelo ba mo šupa ga kokwage ba re kua ga bommago go jwale le jwale le jwale le jwale ebile o boletše le gore no go ne le ngwana o ka re le dula le yena kua gae ke ngwana wa gabo o e leng gore o ile a re a mo etetše ba bolela gore go ne le ka mokgwa e leng gore ba bona ka gona kua gae ngwana o monnyane o be a bola taba tša go tšhoša tša go bolaya go loya dilo tše ke ka moka ga tšona jwale re bone go le kaone koko gore re lebitšeng ka baka la gore ntwa ya bana ba motho ga e bose ebile ntwa ya bana ba motho ga e tsefe le gannyane ka baka la gore le ya mo hloka ngwano ke setlogolo sa lena le yena o a le hloka jwale ka batho ba bagolo ba ba swantšeng ba mo hlahle bophelong o llile gape le ka taba ya gore ge ba tlo montšhetša magadi ala di a jwala ala bega magadi a gage motlho mong ke ka baka leo e leng gore dilo tša gage a di a tsamaga botse koko le ka tsena mo la re bea ga botse le ka tsena la re bea ga botse tate mogolo šo o swara ke moya ke a go kwa mogala jwa bolela pholoso tsa letlapa lela ga e le go bane mmago wa le gana tlapa lela pholoso o le rekile nna senka re botsa gore ka letlapa re sulo ka monyarana a fitlha a tlo tša tukwana re nna sese ka jwa re ka letlapa wa e bona tšatši le lenga ke ya ka kwa ke ilo hlagola ke kgwetša tlapa lela le pšhatlegile ene tlapa le jwa le uša ke mo ditlhogo wa e bona jale o tla ntla ba gona moga e le gobane tlapa le gore rena ga re phise le lona jwang gore se gone gore a bolele nnete se ka a fitlhela ka moradiong a bolela maaka e le gore pholoso ke ngwana o mo jwang ka kua gae le mo godišitše jwang ke ngwana o mo jwang pholoso a se nka ba gabotse kore le mola motseng ba mo tseba ngwana o tšhabile sekolo a ba sa dule sekolo a ba sa dule gae a ba kitima pleke ka moka mo e le bane tshwanetse gore ke itwe bošego ke kitima le maponisa le mo ke nyakana le ena mafelelong a fetša tšatši re le monyanana a sepela le ela monyanana ke nyaka mapodisa gape ke nyakana le bona ke se ke tseba monyanana e le sekolong yena o šala tša ngwanela o tšhaba nae ba ya moganyake and then mo tabeng ya gore tate mogolo o ile a le ka go mopha ya thetho ka kgang yeo taba yona o thoma mmaka ka gore mogala bje o sepetša lefu bogokgaikedia ke ga ba tlhokofetše o tsamaile mo ka bomatireng ka kwa tafolkope ba tlile ba tlilo tšea dikgong a re no nna ke sepeleng le bona ka gore ga ke ne tšhelete go tlo namela taxi ke ya lekung ka jale nako ba reng bane ba mokatile ka yona ke efe pholoso o nyaka go bola something thobela ke tlo thoma ka tabeko ya lesuka ge ba re nna ga ka ba botša gore ke tlo fakelela mama ka lesuka ke ba boditše ebile ka baka ba kgopela ka re ke kgopela gore le ndireleng selepe ba boditše gore selepe se ko se dirile ke mang ka baka la gore ke kgopetše bona ke ba botsa kere ke rekile eng lesuka ke ba ke kgopela gore tate mogolo a ndirele selepe moo ke ba botša e sa le nako ebile ke sa le leipaya jale ke kware ba re nna ga ka ba botša ka mokgwa mokhutsang ka baka tate mogolo o ka re o nyako jale letlapa lela lona ye le reile ke mang ge e le gore nna ga ka le botša ka bola re nna ka rea nthong le rekeng selepe sele ge e le gore nna ka le botša selepe sele se dirile ke mma ke a kgopela anke re sera phirišane first point o tlile kwa gae wa romela sagana la samente wa romela 200 ranta wa o kgopela ko ira mo le tlo bja go tla le tapa le mo godimo ke la tlale a se wa re tlo reka letlapa o nkunthetše wa re wena o rekile letlapa o rekile le ditšhaele ditafolokopo ka botšiša nna ka re mone ka gore re go ngwadišitše tšhelete ya ground ya ge o sene batswadi ya mmago kry-a ya mnyanana gago le ya gago e kae tšhelete eo o le mongwaditše tšhelete ya ground a nka tlhalošeng gona moo ke yone mokitimišale more tšhelete ya bana ba ithu ground e sa lekana le ya bakgekolo le ya bakgekolo ke dithu ba tšo leia ba re bo reka pudi ba letafolokopo ba re bo tlhaba dipate le gona gape ga tlo nyalo a re botša selo banna re bone ba emisitše ke nna mongalapa lela ka re o ba galane nke re tisebeng ka mo ka re ga ba faena banna ba gore ba lotla ka 12 ba re ba tlontšha madi re sa se gore ba tswa kae ba ya kae o be a se a le botša aowa go tsebe motho a se ka poša gore se ke ka rea jwala ke tlokolota jwala straight se se tega shopong ya ga mokgaboto ke tla ke fe bagotse ba lebaka ba gala bo ba go tla le ena
sa le ke ba bona nako eo batho ba le bantšhitse magadi a ba kgopela le ena a ba mo kgopela ka lapeng ke ne dipampiri tsa motho o no tintšha ka mo lapeng o sepetse le go jwa ke se borokane o pholoso o phara wena gare o lekile go mo phaya theto o kotsiše mo pholoso ore go diragetseng ntate Moremi be ke kgopela gore before ke tlo tswela pele ka tabeng be ke kgopela gore bomma ntho ke ba ikwaneng kwa gae a ba e tlogele ka tle e ba berekela nako e ba le fitlhile gore ba di nnete di dule tafoleng ya gore ba rotsa re ke ne ba gore tse ba re ge le fitlha ka kwa le re ga e tlo bereka gape le tswalela ntongwa le nngwe ga botse gore gore le nna ke leng wrong ke kgopele go araba ntate Moremi mma ba ile legong ga bo mma ba go rata go ba le mahu streamline I'm sure ba shana ka ngwaga bo 6 months mma sale a re shia ka gae ga re shia ka gae o re shaile le mmangwane a ya phuthegong a re shia le mmangwane and then a bitša eng mmangwane ka a bitša cousin ya gage a mmotsa gore ka bakela gore nna ke ya phuthegong ene mma o ile legong tafolkopo be ke kgopela gore o tlo robale le bana bakwe le nna be ke botsitse o mongwe wa mmane wa ka ngwana ka re ke kgopela gore o tlo robale le rena le gone ka bakela gore a gone motho mo gae tata ba le gona ga le gona so party ya gore tate mogolo o lekile go paya toto ka gang o tsene o hlapa o tsene o robetse goba o no go phopotse e be e le bošego nna ke robetse ge ke robetse be ke robala le ngwana gae ke kwa mohemo ka mo ke tsoša ke mohemo ka mo le ka mo so I was so confused gore mohemo wa ka mo le ka mo go riega jwang so ke reng ke nagane ke tepotse ke re motlhomi ka bakala nna ke retse ngwana mmane wa ka kare a tla robale le rena maybe ke ena so a ke re be re sale ba banyane ke robetse ka jene nna ke a makala like letsogo mo nthong le mo borogong baka mo ziping and then ebile ke a tshega ke tepotsa ke re motlhomi ke ngwana mmane ka bakala o rata o dira di-jokes ao ntho ele vele o tsare ke ya bušeletša ke tlo tshwara eng monwana wo wa ntsheng monwana wa ntsheng gore ke nagane gore ke yena tatemogolo ebile go iseng gore ke nagane gore ke tsebe gore ke yena monwana wa tatemogolo o rurugile tlhago ya gage o rurugile ke tsara ke o tshware bo o rurugile ene ka kwa gore ke ona same time ka screama ke screama mo kwe a dirang beile mokhuku a tšhabela ka kwa dining roomong a tšhabela ka dining roomong ka mošala morago ka laeta le bona ke laeta le bona ba robetse le nthong ela le cousin aka ka mo be le cousin aka ka mo e be le ena motho ga a le borokong ga a tswa borokong wa bonagala ba šetse ka boroko ba ka fase ba ka gare yebo ba ka gare a le ka go jime ga dikobo and o mongwe cousin aka ke tsara yena ga ke mo lebele ka kry a robetse to ka boroko so ka sena gage ke manyong ba le gore ke ntšhe maina ore nka ntšha gape le difounu ampa ja fiwa go bjale ba ira mo founu ke go botsa wene ga botse nkono o bolela nnete ya gore go o tlo tloga kua gae le kwa dišala o keng o fitlhile wane o bolela tsona tšeo rena ke ke bolela ntho e leng gore ke nnete ke bolela ntho e leng gore ke nnete and ga e tlo le berekela tabe gore le tlo uta eng ke nnete no ba le butse gore tsare ke ene le fitlhe kwa le re 1 2 3 walete le gone ke letšatši le la lehunga se kae fitlhile mara kompotse go tlogelela mengwagela ka moka o tšea ditšhelete tša ngwane ola ka moka o motšea o ya kua o ya o yo roga gape ke monna bobedi wa go bontšhetša gore balola mathomo o rogile o rogile mokgonyana a ngata o tsene o tlile kua mokganyane a tlampe a hwetša ke aga ngako ke nametse ngwako mokgekolwane eletša taka a re bitšana taka ngako a re wene a sa go nyaka gore o roga banna tata go ngwane wa gago wa mathomo wakwa wa sepela wa timela a o boa wa tla leo le monnola wa gago wa rena lebile ke nyakang nyale ka 15,000 batla ba swere 8,000 ranta a ba re tsatsela kwa gae okwa ga pa re tsebe le monyetseng ke kgopelo fetola yeko ya lenyalo yeko ke a makala ka bakela gore mma gape go bjale ga a tlomphega mola le gore ditsontšhe tša magaji ge ke tlo rekelwa direng e be ke founela yena ke mmotša gore ke tlo ntšhetswa magaji ebile ba mo founetse le kua o ra gore ba le ga a tsebe jwang ka bakela re ba mo founetse pholoso ke gopela re lokišeng ye gore ka moka re tsweng mo ya rena o la ga botse
wena o tswile gore o re motho o ba le dikobong ke tate o mmone ka monwana ke mo ka pala a dire monwana ga soko ntate moremi tate moremi ke bone ka monwana ka ngwaga ofe gape ke a tswa nna gore go betse ka ngwaga ofe mo aowa gape wene yo tsa re ke ne ke no gola wene monwana ga golo so ta ke le botseng ge mmago bana gabotse o swala o ra monwana o go betseo ko o tshwereng tate moremi gore ke tsa ke tlo gore motho ke ena mma tswa go motse ga nnyano tswa go motse ga nnyano ene ke kgale o tsa re ke ne o emela tata wene mma kgale o emela tata mara mo mo tla le bona yempe tsa lene ke a tsa gore ye la tsebe gore mo leng gona le bolela maka kua ga Diane Kruger madikoti be re ka gona wene ba go tlisha gona o sa tinyela lo mokanyana le Tobic nna ka rata mosadi ka montšha mmerekong a yo šala le wena a yo sogodija lena sa le ba bakanyana nna ke tsebja mmereko nna ke tle six kwa go lena nna be ke le sekolo nna ke tsebja tsa gore ba ile mmerekong nna ke ditsebje nna ke re ke tle ka 2006 wa tsore ke ntate moremi ngwane ke go le dina go tsela Diane mo a Diane a tsa menya ka bua gaka e bile nka sole ka tla mma nka so a tsa ke mmane ga tete le nna ka sole ka tla o nna ka ga ka sole ka tla le ka tla gore ke bile ke a go botsa ke le 88 nna ke le wena o ditang kwa gae a se ke re ra go nyaka lena wena o re o tori poule so a ke le poule ke para go goreng ga le kgone go bolela nnete matlapa lela gore le tleliwe nna re tlo nyagola le taba ya gago all right o lebeile ka sephiri a ra kgone go botsa mokgekolola ngwana lena o rile 1 2 selepe se rile ke mang ge le gore ke sebeile ke selepe ye ta go botsa nka romela tshwanetse ka romela assignment e le sephiri selepe re ra gore ba tlhagolang ka mola ka moka jana kwa gae le leng le go tshwana le wena a ke le tsomo mo phelo maka ebile a ke le tsomo gausi le bana baka le nna ke go taetse gale ene ngwana wa tswa re diela sorry kanya a ba motšhetša magadi go tlile banna ba babedi gale ba ba bana baka le ga ka go tsebe gale ba ba bana baka le ga ka go rangwana ebile la kana di khomolela ke le so le ba palle go le o tlile le banna ba babedi a re banna ba tlo bona ge ke nyalwa ke borangwane na gore ba sebe ka rangwane ga re se ba ile go bola le mmakgolo le jele kgomo tša bona a le nyako ba bona le jele kgomo tša bona le a le nyako ba bona le kgono a wa re ka nna nka banne ya khomonyana tše tša gagwe yo mdifakore 7000 ene ba sepele ba tla bolela tše sa kwešišeng wena o gomole gannyane are a nya go ba lapa la selampao ke la gago o ra lapa la kwa gae ke la gago le nna ke na le ka lapa a o bona a wa nya ba mola ke temporary ntwela di bela bo se ra tsa ro o ka re o tsare ke nakanya le ka tlonya jalo o nyallwa ka o nyalla ka re botsa jela tse ra re nya ke le botsa ga tata moremi batho ba ke a batho ke right ka bogela gore even go senyela ka gare ga lenyalo ga ba emelle bele ka batho ba go le ba ra ba go senyegile o je go mutsa batho o je go mutsa batho di papale di bile o tsela ka go ra banna ba bararo ai ka ka kwane bana ba o ne banna ba ke banna ba bantši ba goma o mlo mo ne ngwana mola go yena jalo o re tla bila re lo wa re bale o bula le o mo a re motsebe ga o montšitše magadi kwa ga re ke kwa ga ga botse lena mogonyana lena ke mang lena le tsebang ke dikgope wa re ke dikgope o dula le dikgope sesi wena walla nna le dikgope re tlogelane ka lebaka la tše dintšhi mara a se gore ke motho e leng gore mara ke re batho o re bodile wena ba baka mma a ba le more tlo swara bothata ka baka batho ba fopega jo e leng gore ba di tseba gore batho ba fotse ke ba tseba o bolela maka o nnoši jale mara gape ba tlile ba o nnoši o itla mo ketima re ba tseba planile matlhalela gago a tlogela mola a go nyakompae wa di ra re tsebe ka iwa ka re ngwana ka nne ke dula le ena mapele tata ga moreka diaparo ngwana ke mang o mofe ga le re ke nele bana ba papa go ngwana o kgone le founela lele mo go lena aowa ujana nao
o tswa go lebile a bakwane le gona jwale ngwana ntse ko la re dile yena motho gona jwale o shetse ka re ola wa diperekele o dula le nna a senga dula le nna o tšhabile a utswa le pasa mo mose re pasa gago tse sekema ke tsešišitšone ka baka la re ebile a ile utswa yona ka moragana ke kae ka baka la re ke itsere ke sa le sekolong nna pasaka be le tloetse a re nna ke tloaga ka baka la re ke founetse ke lena le kwene mma o mfounetse ngwampotsa re tšhaletse a founa le yona ke se gona ebile mo ko motsenna pholoso re tla bitsa thobila fa le wa gore ke utswitse ena a ka e utswa ke yaka gane wa ga botse le baka tšhaletse jaaka ga botse ba retša ba re motho wa tsare ke nte ga botse mo go lwela ditšhalete mo ke yaka tšhalete wa go biela wa o jela thobi ka bogela re tsare ke ne ke sepetse le wele ge ke e tša tšhalete wa le wa gore ba re be sa fela ga le bone gore e felela le mo go ene mma o fonne wa re o reka pudi la reka tv la reka ditere ke bašimanyana kwa dipakapakeng ta foloko gore reka ke re be re na le mathata balena o riša ka e fedile tšhelete ke re aowa ebile nna nka se balena o re mo gorena nna o nka jaka se mogore felelwe Ka ngwaga. ene ebile o tsare ke nebe o go bitse tshwanetse ba ga gore ke dikgope tšee ba kwa matswalago nna o tswa go rena Ke bitse bona. matswalago wa ga dikgope ga go nyetse gore jeleng tša gago o a sega di a kgatlhisa bang a ke sege selo wena nka se tshole ka sega wena ke a kgotsa wena ke tšeo di bolelang ke a kgotsa no lampampa la nnyaka ga botse lenyaka dipolelo a le mmereko le wene o tlo hwela o le ka ona mogo o tota nka se ke nna Ke a go ga le botsa. le ka go solanka o bolaya nnyatsa sesi eno re le kgolle ka re fa o hlompe tate se ka re wena tle nna nka ne kgopela re nyaka go lokiša tabe ya ka gae aa gomme tlolong a re kgobokaere bampana a tie moropa re tlo mo patela a re bie re le kgoro ka mola ka mola ka gae a re fetaba ka re boneng ka re bale mosadi ya moratho wa gago o la leng toroneng o boletse jwalo gore kgoro ye moroka mathata a batho bakhe a ka mo lapeng la tate mogolo fela kgoro e aparetse ke mathata o boletse mokgekolola gore ke mofe a leng toroneng ke mosadi ya mang ke mmane o tlile wa mo a tla ke be re bola le yena ka founu jwale yena o boletse gore santhopeng ka yena a ka seke ga mmolelela a wa re gane a kere ke nyaka go dumelana le wena godimo ga taba a meropa na gore mokgekolola o boletse ga botse gore kgoro e ya rena ya gamphelane o ka re moremi a ka re kwela bohloko a no re tšhatša le ge e ka ba gannyane moremi a tla bine kua ga mphelane a lokiše kgoro ye ka gore kgoro e hlakahlaka ke ena re tlogo re sa monyake ka mola lapeng re tseba tša gage mara jwale o nyaka meropa mokgekolola mo kgorong ya gamphelane jwale nna o tsebe jwale wena wa inyaka tate meropa o ntiretse ke ra bona gore wena meropa wa inyaka ke be ke inyaka marago le yena a ke sa nyaka wa tswa ka lebaka la gore o ntiretse protection o ta ka lehula a buti yaka le nthetse a tla ntiretšhela protection o ta gape ka lehula monyana naka a ke tseba ba go thoma bolokilwe jwale re ya meropeng mola ka mola lapeng le ka kua ga ke gane tse tša meropa mara ge ngwetse e tla ka mola ga gešo e tlo re ka mo lapeng la tate moroka e re yona e tlo laola gore yona e re teise moroka monyala moroka sorry Alright. ara mothong motheletši wa motse radio station re lebogile kudutsebe ya gago re lebogile leitlho la gago go tswa go nna ke le morwa motšha maubane a ke tsene maubane no tate ke a mokwa re na gore le di-seconds re na le 30 seconds fela mo ya no ke a leboga tate ke go kwele meropa re tlo e bolela le wena se le ngwetse ya kere ya re tla e lokiša magašo nna re lebogile tšentšhi ya reng ka mola re di boleleng a kere ke lebogile thata maubane go tswa go nna ke le morwa motšha maubane ka sona sepopego se le nego la masa a tseleng le